Ali prosto, evo, o tome pričamo već godinama. Ako postoji biljka koja može da ugrozi bezbednost, treba to javiti pre nego što počnu vetrovi? Pa, da vam kažem, treba javiti, odraditi i ono što je moram da vam kažem da ovog puta su padale i mlada stabla. I mlada su, jeste, bilo jakog vetra je bilo. Što je najgore i prosto želim da kažem našim gledalcima da se to ne može predvideti. Razumete? Uopšte ne možete predvideti, bez obzira imamo sve moguće, nemoguće službe koje se bave time, znači i mnogo radnika, inženjera i svega toga, ali to se događa i u Francuskoj, razvijeno je i u Engleskoj, i u Americi. Da, udari vetra su takvi. Jednostavno, ne znate gde, u kom trenutku će se baš skoncentrisati taj vazdušni udar i srušiti, kao što ste vidjeli, jedno vitalno mlado stablo koje je apsolutno i to drvoredno. Niko ne bi mogao da pretpostavlja. Što pretpostavlja vrlo zdravo stablo. Tako da nama se gledalci Infocentru, ne gledalci nego sugrađani javljaju, a i gledalci vjerojatno, na naš telefon, često upozoravaju i znate, postoji ta procedura kako se drvo seče, ako je na zelenoj površini još bolje, ako oni negde misle da zaista da je to nama promaklo ko radi, naravno mora nekad i da pogreše. A kako to ide, Dragane?